Чаваштада туда республикизем парламентсен чығынывне адаландарайшы. Малашнеги пірлеге ішсен тәп шулезіне палырда стілішпе паян шубашкарда туда республикин патшалық канажын комитетжін председателі бе Айрат Зариповпа ергелене канашлу иртірі. Качал авыны юхенже Иго Республикан парламент комитетчизем анлала руиртересті левлі. Онда патшалық канашызен депутатчизем хал хел ергене упрас, адаландара сенебе дачане технологизема жекерде себе шихына ыдузине сүтсеявыш. Перен республиказем пірбірімбе пейде шивых. Шаванбада парламентсембе келештерзе ішлене малаштықра шане шихынусем ергелеме майбары. Палыртра туда республикин патшалық канашын комитетен председателі Айрат Зарипов. Канашлура шаванбегех Иго регион малашне пірле культуру уявызем, куравзем, тіл болузем ергелі себе шихынна ыдузине детишкерджеш. Клашырмыр, сентябрь уйхынже, Шепрель районынже, Татарстандарла, пірле, пирин комитетсам, пірле заседание ирделе пірдерзе. Шак заседанияінде комитетсам анжақмар, калап мала госсоветсам да пирин пірле пуштарынса, шагында национальный идузене, культуру идузене сүтсея вапыр.